Ay, global lab. Double chest kay umlong persek. Ngayon long, global lab, first met. Well, global lab ke kamu check. Global lab ke me unsu kuwa. Nan mui komi mui metlas na kay wak sa ke pelchinge. In kak sekin ka. Na daw siya la. Tam tayo si wiyas ngayon mui pe. Mui kat kay wa. Agalin metlas ko sa. Tam tayo siya. Kalain. Kung global lab ka asluman. Ngan mui kom wala tamal treskal in mui metlas ko sa na kay wak ke pelchinge. In kak sekin ka. Kaya siya pe pel si pe kakta na siya skarin taka. Ako na naka-pro ke pelchinge. Metiki and pine met nagawa lash tamil triskal daga pine met pe kitin pel tangani pelchinge na li shui we met nagawa shui kaksikin kat ke wala na magat plug in fashion ke pelchinge wana ga dakal mi fo nga medo singal lu fo singa singal dolu Jesus el lemlan len chapat Jesus el lemlan len chapat medo singal lu fo singa singal dolu wana pel nagawa tamil triskal daga usi background nage gospel al meto na tagam tak ke fos sinige singal dolu e pange fin traction ina kokki ma si magatagaliki e peke from no chi magatagaliki ke me mantea me saklu anu si slide chinge pange ma kat uskat fashion ke bel chinge ya kadash ke winter quarter life in Colin Church pagkadash kenge take December January February aksa fela masing bange me unit aktoli si makadash kenge church amaliti la laisin aksinyal si bagat front lo dia ke mandia len lan lem atagal dito na pagkadadaga kalami beke kunokon na masing len lan lem balen shapot na front load siya katagal diya kaya eksida sapta long for sal ko singa singal siye we roam sapta singa ako singa on course na fakyak sin na kisinga na katagal pa na kemanda usi kunokon na kemande tusti aga katagal usi improve ako for singa singal siye kalami na pa ela wang met for like one na Jesus Christ in magay na pa me met tol for like chila shingin ay siya lang malal ko katagal diya kaya mising ipang tasta meto singal lu fosina ke singal dolu fin sa ka pangin nan ke pro chi lashne kadin tagal liena ke oye mai na kadin ak fashe ke pel chinga met las ko sai kat sano tagal an lem nagadak kala mi mga inchita kalboniat na ke pro la sa isuste ke ngan man ka for la audio ko lal fun isuste ke ngan man ka kat tapan flok lan lem shibana akalim Marito mataga wana na le sham from kunyak pel na kay wake ko saan lan min shulo woso masi metan pa siete singon sakta ako fos singal dolin ke singal alkos we me sie korin singal me kor fos lamol ni lam la ko na gospel al son sakta singal ako fos ni ga dol singal di schedule lan me metlal from where finan central Texas ke sianrio tikin larson lero marichingan or magad marichingan alike sumwi apang lay lamat na kayo sai in fact lik fakat kaslan ka pang masimasang yak kay ga na travel ministry daga kataga in week was kay kek lawo mo makatel china shishna din taga nagya proising isinta na kalami makatash kan katligi a phone if in goes we got the kaya context minor ga dinash kaya pa and would laying sima or makinya na sin metlash pange oye lu mga umeng loin na gengin na when malunge pa iskat telgi mapa yising na siba na kalimye sites nga saptan me ko fos no tol siba na kalimye mesingen pange makadash kang ama so nan siga dila nga nu si slide chengan riti when mga yok special pange inan ke pro la train pel na kayo me well pang ali mo etako even pangen costly masing yok shpe
As a matter of fact, ikatan na just fashion week singal doli la nam sing. Na ma singa proy kanya week singal doli la de ene no mai to. Na kai wine we got proy ke. Siya kluk ke background singa nu siya to wana el ya li yan ngan sige li lang akan na wala. Siya kluk finko kadin reading na le kalen. Bangan masing siete sunga saptan me gor foston doli. Akalam yang a Scotland misle len si fena ak matalye ko was in mana kayo. E karangan ng nganuos e non ko was e manuos no phone tain wang in mata ke lem lar Jesus Christ el dako. Teli masing metlas ko try in wang in mata lars keme ke lem lar Jesus Christ el dako. Len karangan Scotland misle len karangan ak matalye ka in mana kayo. Na vin got som na ke son sapta singali coach for singali coach kata ko na pro si machi siya de ranjin kat papa na ke metalal fung na kayo tawag ke metamalutlu met sapla na som na ke future pakat tay lakalan mi ke for singali coach mo sanctify them with your truth. Your word is the truth. Panangan mas may sangat matalye god fin fella sing gas mold lan god magain if got fat mo mold man daga get lot mo de tolo for singalon ko singali ko sa akalam mo payapal na kay wow daga ka ngon lan god archipen luti in kai in actuosi nakda ya maswosos na sin met the met lan god in chiwas na ako la fall na geret ma wo na kay utaga ka ngon lan god nga fact lai pia nga mo backdrop si mga ko minanta ka ke which singal tolo na kes nga nako lang pa and wood lane si mataga water down yak pa force si mga kalamyan pa force sing itakle nga nuwos si saklu itakle non ko wos I'm sorry e karangan ng nga nuwos and non ko wos manuos itakla in full washing nan ko wash itakla nan ko wash kadata to na man na yokshi beba ongoing in this second part section ching imagination ka tram kun me conscience lan me to ka tram kun me reasoning lan maida ka tram pugin memory lan maida ka tram pugin me affection lan maida mana ilya badash ka inan ka proy silash nga in uchingal dolu la nam siga de proy na fashna mit ke mashing when mashing wan na pa ma yok shupe fin fela shi wan ma fela kan akmatal ye god wan na kaslan god apata itakla majing siya itakla Jesus Christ pa itakla when fingat this section aklo singan na kalom nuk nage me temple singan may itakla na sil Solomon na sil me Sir Popple itakla na sil Aaron masila lera ngan kananila ke ko me kanaw siya klage 7D AD. Napoli ito ka siyempre mo New Testament mo kat pa temple lang ka. Nakatliye pa temple mo siyempre mo kaya puklal Ezekiel. Katliye pa me temple siya mga ito ka siyempre mo kanya kaya 7 years of tribulation. Nakatliye taliye temple siya mga on eternity past, eternity future na arsh na pa eh. Kasi kata dispensation, kasi kata covenant nga kat patatyang nga kaya. O yan temple nga siya fact masifan. Section aklu. Section siya may ba me? The holy of holy. The most holy of holy. Section siya aklu ba me? Holy of holy. Section siya aklu ba outer court. Binding kisyangan. Na may tol kasuflan life mga na patagan na holy of holy. The most holy of holy siya pa. May trupo si fan.
I preaching al ucha ke malamaki korpel chi fan na nyeshe in shekek na manash. Sheka taga na ke new covenant na chijel taga ikesta masingan ka din taga proikin. Pagka the proikin. We come boldly to the throne of grace. Kata asho we got proikin in kaksakin God ke. May ket lang na ke background chi ma mitlas ko sa aske ni misingin. En mo tiena ma wo si we see fa ko matagam ta kol mitlas ko sa ke 1982 ni misingin. May ngan to ni rela in March 1992 ni ke 2002 pa pal chi makadrat makin nga. Pa usi force class ni misingin. Inan ke proy. Nakade kalwini na masingin na ke me lemil flogo. If in that shi shikle pa ko sa nan ministry ta kana ke. Katagain akay may ta in me in flok na ke mapay sing pa bia paling mata siya. Lang mata siya mo. Taka fat mo. Pwede matal ke cash ko siya. Pang. Pakra nga misro magun. Pasim pang mas magatas kya. Pang mas mayok supay mit na sin mitlas ko siya. Wan masyaya. Nakatika in fast na mit. Inner kalain sap siya may won na mo. We need to really go back to start again. Na kung siya nga long masing when kum din ay shusta kya ngan ka. Mana yok supay si pang. Even kum shusta kya ngan ka. Kung na kuna ek time mga ipe. Eiket na siyong kun liyak masing ila. Masing kia pa katla. Katram kinan mo na 2026. 2026. Almost 66, 67, 68 years. Katram kan 1982 ni 2020, 44 years. Katram kan 2002. Yes, yung match sa fiyak la project. Singan ni 2026. Yalong lakos pa kia pa yak katla. Ta akwa kita mang taka na ngome inan ke proy lasha katika ina lupa ye shiwas wana shie la kata luele la e telefon chak e mela me utwe e wala e ponpe e kuam masinge ang nakuluk singan popo under for 24 years we cannot move forward katika pa ay siya fact igaya katika na fong magain kadil din ang shewu ke manilita itakle kishes tiki pa pal chi mata sang kia pa kat na ifom te taka sampram kun efo siak shim fan mala pa siya ay shusta gangan man ka ma yok shpe chi bang kishen chek sing yok shpe kumita na pa la mekan many shusta gangan man ka be born again regenerate in the spirit of God. When bachijel fat na sila Nicodemus siya. Unless one is born again, hindi ka niliyat na kito ko sa God. Our yok super ganing galang gala section na closing na na furnishing todo mga tram kin fashion witching al todo lang ang singing proy kin. On the northern side, Dave of Showbridge, love sing al lu. Pa ito ka patachang pa na nagya malutut ni singing. Candlestick, eat course. On the southern side, from west, on the western side, in Ilya na the most holy of holy singing ba, altar of incense. May kaya ni siya, intercede na proy, na alu, na worship. Pachijel the kalam mo, it operating mode. It pa kalam na fel. Furnishing typology, symbolic na Sabbath, eternal race from what you get Monday, Farnham sing it cheaper na from king eternal race, Sabbathing sing for Jesus Christ. Na siak shumi nang get broy la sa mit las ko sai. But na shuka din as ke force. Bel na kayo. Di pan force for gangan. Pa sum na get the force. Man gatin na rela. Me reason gatin na taga get affection si matagang. Gatin na isus taga din di affection sing feeling love sing a copy love sing. Manitak la me nan ko wus. Bible si fan nang fin vela. Wangen
non ko wus. Na as a matter of fact, when nga fact ikaya nail tas up ngan spela snan singal to lu pa pala. Siye pang. Asong te lu siye pang pa pal tu me. And writing la pa pen na keng. Els mas nga lipan. Ntan pa ni albi na pangan. Tap yellow first sing. Tapaka uses much like kaya. So and writing lan kia kya. Papa si the mo. Tapaka use. Inak kaya me lalal fing lock. Inak kaya kya mo ni lalal fing lock. Tapang ako na ito na itakta section na clue. Na may ito mata warong rong fashion yellow lako shred makin masa tayo lesson. Agat fat mo kat nta sano lim nanda ko. Pangay yasimit lash mit ko siya. Inan ke proy lash. Pangay masima upe mit na sinesi papa si finan ko siya. Nga papa si. Pangay masima naksuwasiki mit ke proy ke akay si sinsiyengin na ke for laulak lalad fungi isusta ke nganman ka. When me she says it, Brian, sanctify them with your truth. Your word is the truth. Na ya matanya ga kat faga ke praise like Jesus Christ. Nga ke mek nga taga Islam asing nga likikat. Akye wot taga ni masing. Siya kay naksuwas siya yan. Jesus Christ magayin. Walang siya suwas. Kadiyan falok na gemasing. Te pelin tagam ta Russian walwal yang direct scientist na gemang mo. Ikek ta tayo for laulek lalal fungi isusta kang man ka. Nam taga riti. Wait kom riti makikiap singa. Somni ke papal shame pang. Papal matal ke kas kusai. When mashing me utaka kang man ka. Na mashimo utaka ke 2002 na ke 2026 nga yalo nga ko sa msing nga mau ta ka sin chairman siya matayin siya pa chairman niya pang fin saklanen mo inda ka isla masiwas siya mapain met lakas ko sa met fashion niya project siya mataga ke 2002 na meron tasan no kung saan nga mismo nag-announce mga eh, fashion siya actually siya, may katitala, why may kan-actually siya, Jesus Christ mo ngayon. Talaro actually siya nag-epapal siya mga supya niya, laying sa siya, nga pelikas, siya na, staff nga na kami siya, may tingon lang kat pauso. Na I think kung papa siya na siya, wala nga, kang kun, pasta ko sa mga makun, laying siya nga. Kang kanalos as far as you can. Wana po de la kalmi ke luto mo de tolu fo sinaga di megos. Somni gi mo doing. Som narun Jesus Christ. El pagadin no. El pagadet la sam from kun eternal race sapaching. Jesus Christ mo gen. Nas we a boy. Kat boy shu kat chicken God. Kat boy. Baba gadal der shu kat chicken kom kema. She was by along my cat lagadin. Alle. Shin gin gabel sing. Kat ngat na shu medala. Kom magay na baga nakshi was she kat. Wangan siya magugifin fella sing nga kanu siya mapay sing. Siya yan Jesus Christ magay na siya daga. Emmanuel. The word became flesh and lived among us. Then some na vinchakshi na when I shall sham from kunga shall amaldo. Inu siya kanikin molds una siya kashi. Pang wolom daga shungat August longal siya 1852. Kumaki na siya Bible phone. Siya taga gespen. O iya siya pa na siya dalil rala. Ike card na viden. Elsom kiabala. Eve Adam. Twist the scripture. Pagkadash ka mising. Metlas ko siya kadash ka. Taga wot na kepel sing.
Ingen na baba kumita fototo le lash. Kumita in a lash. Kat pang na siyong gebel siyang na manas flocken kat. Ino ilong silom ngon nomin pain kat flok. Taga din daga. Inche po siyal. Pro na siyong secure face. Full laligi makulukla raulia gebel siyang. Umakalim niya. Wana kat liye. Aisha lam nalalikos. Your righteousness will move forward and your glory behind us. Oh, baba ka dalda shu kak sa kingum ke man na kayo. Lalal fungila kumaki belching. Kadin si bata ka his breaking mold. Ina kaya ka ak matalye ka nagya-follow lan lime when na tum Jesus Christ. Pangay makatanta sano. Pangay finsaklong. Katruy kak sa kingum ke man na kayo. Flocking God. Flocking God nor Jesus Christ ingin. Papa long pray lash. Kat kaksikin kong ak fletchi kong lal fungila wan kat wan akong kat mold si fan na lash kat lali prem ay si shake mana ke wash yen yom kan nene mana ke wan ka sa fel ak si wash sila mat lash ko sa na ke wa ke belching papa kat proy kaksikin kong gainin Jesus si mat lang lash. Amen. Kat kilong malap ke proy lan mat na ke wa kadaf toto yang insum na ke me malutu da tonga na ke akalam niya pianga kadaw siya la tamlay si wiyashna leta ka akay kay wa ke sham na to yang na kat fata ka na ke me background ka literary context na ke malutu ching na ke pelching na ngi tamlay wiyasha triskal nanda ka pas na met amadres finka Right, lamalap kaksikin kat ki maulas kaywa. An we komin kain orala kasin payangak. Lash penasin met wiyash met lili met lala. Siyang alal fung moilos ay penakatin kaksikin kat ki maulas eke makat matayang na kaya. Aklungan kain kaksikin kat ki malikesta na siyum. Daga kalimbi kasi testoni kalimbi kor fastong dolu. Ingan daga emphatically akalimbi na siyesh ki fasingan. In the book siye kisin siyak ma daga taringan. Masima itak laliki papalsingan apa kumfinliye nan gawasingan itakle. Pangan section akluge temple pasol singan. Mansang tabokla kisin siyak simatakagan. Na soul ke maeta article of furniture it koshke papal nata siya. Ki tabernacle siya. Na tolusin may article of furniture nga ni Tekle. Kung finli na gospel lal Johnan. Article of furniture it kosh nga na fon na pasang wala composition ke buklal sonan. In the kain kumin kain ashma kung kain base na ki siyak silungan damlandi an kain may akademi. Na ki Tekle section aklusi nga na pangay section dolo ki lom nuknuke oye pena ki timbalal Solomona timbalal Zorobabel timbalal Erot the Great e polel mga kumbatimbal singumisingi anakil fak ki mas mosla na panangara ki fak singi kumbinli papatakaw fak na sisngan nga kuminitala nga kumbatimbal singan na matuloy may taklangan pa article ge showbread, golden candlestick, altar of insane. In kasha pe masingan, konfinasum kan ngayak ke, in kasha kom, si pe pangay maidaklal ki pa pal si matam leng si matam lipan samram ke ngay. Daklat show valiki. Na konfinsum na ki kata siyam ngay daklang ngon liki. Kila samram kun na ki ngon lan kat ngay konfinli siyam longol luo. David el dagamit ki ilaksang naksi ki meto sapta si pasin ki longol migos ngayon.
Aldaga shamon na ki Michelan Lehman exactly the way it happened. Pangan mangon man ka da kalemye. Pole ki travel, ngadalam traveler je, ilkisum na yenje, dahil din ale travel. Ilkisum na yenje tangan lan ka, ikoli liya malansum na yenje siya ye. Pangan kata kalmian sham, skinan ka na kilan in Pentecost, siya sang kalam nga na sinmait mo model masroing eh. Ingan sham ke language lan met matakaya niya. Nara, kung minfulok lali context na ki sham maldam lipa na ki leng singay kume sum ko na ekla siya ngay met ma ara leng singay na if a correct lang ay kaas na mafasya stari kanino yengen na pangan insang kasha. Ang pain ko was mata ko kipel singay Finansien siak kuskain me kanda kilya damalipan ka fin nga si Vena. Ang pain ko Kim na Charlie kulo ki Arsluman dahil pain ko betari damlalendi and true. God bless you guys and family. Dahil Prokila Nathaniel kay Wopen Assume God bless you and family. Dahil Rebecca Charlie kay Wopen Assume God bless you and family. Tamil Michu Netlick from Kona, Egayo, God bless you and family. Damdal Lisiana Albert, Kayo Benasum, God bless you and family. Damdal Shua M. Nelson, praise God, God bless you and family. Damdal Ruth Charlie, Egayo, God bless you and family. Damdal Shrek Line, C-Tech, God bless you and family. Pangimit ma Shapo Shrek Pasha. Ingan relape akademi lala koswigat ke kasinge ekospe maske background masingan sang gasha fakladam le lipana pa lengsi mal kolek ki babal shal singena convinsom na ke rom singal dolu fo singal dolu gas singe or kungkan diak teke gas ka patolsi kungka bendi ki katape fo sayengen akluo Malan ka el precise, el orderly. Kung finli na electronic version jingan, kung sum na titles, tafong lepe. Na kanon pe na masingan pa yung electronic version na. Malan ka el masiwas pa eh. Na pa reklamasyon kla jingan. Asaya ol rekla na ke, wangan akkalemi bensin met mariti. Kung malat lang akin, bigas na ke mange, ngalal fung isiwas la eashmet mukikuyakin siya ke sham-shamo tasak tamalan ka el precise el orderly el dana malakuma ay sel fak mangat lan ka el sinagi nangat lakum meta pangay lapan siwas o alalen malan ka misingi kita kani lash misingi ana kita kalemia Katakan sham kun na ke maliti singe. Siya lem lan Sabbath. Ashmet nemusenge. Ala shremla ke sette mapange lan Sabbath. Nakatpena kadena kadin tagaliya na ke malitu singe. Lila siya Sabbath kilen na kewa. God rest on Jesus every day. Napangan si Fia makatakan ni ke kilen misinge ya. Tamlipan na tagape, ingashakat kilen misingiya. Na ke meto, kaspelal meto pakatash keo. Ano si katash background na ke? Kaditala, ashpukon ngulan ko skipay pala. Na ikaya kataya ki aisiyala. Asaptaon ngulan ko ski aisiya. Anan mini payapal si siya siyang naki payapal nata siya. Na sapta sinige tol ngolya el shamram ke judgment. Saptang ol nigon ngolon ko sa shamram na ke comfort, redemption. Na papenan ke Bible nata siyang Puksimit nige puksyak tol ngolya. Looming judgment ngan saman yakke. Na shamram ke nige pukyak ang ngol nigon ngolon ko comfort may taka. Na panangara
en si mai da kana si kuma pa kyo leng ma ta ka del sangon lal na sin kai si mai inorela mal sap kun na selosa na masinga na si na liki masima academia ke Ephesus sapta si pasingal tolun ke singal hakos pel sin ang am da kala lal fungi ke Jesus Christ is silia ngan madalal inkat nara ke leng matan puksha flash ke leng matan ke pugin bala singan kel malakai toko wangan major event sikyap na yang fuko period of silence singan toko tarakta major event wangan le tarakta end of God chak na ash na pa katfineta ko na ke papal na ta sa kumeli page si shelik uleng matan uleng sa sian ta ka na fak la sie wo yakin mo sisa fak mo den for lagi magluklalosan John Baptist pangan inakkalemi le artmisaya siya ta ka na pangan o yesi mara metol ta ka na ke me pitya singin ta ka academy na ke elakshaunak si genealogy singe in kalim na paila fin payas misaya siya ta ka na natin siya na paral ta ka matawag ke inakataya na ke la manata lila paila ang efarane sapta si fastong limekos na academy ke Jesus Christ inel bangan nara kat finefalok na ke yatol ngolit kos metigi sustelalan shamanyak ke era the great el panga samsam kun na ke temple safla sima tanaw syakle nama me ngakumle pa temple pa pole samsam kun na justelan leman na el gang som na escape na Egypt da som na Egypt na me na ke som la losan stakluk na to ko esam kun la metri ki belsingan era del ki wi konekla pietalik singan art parallel ki meto oyepe na ke ikestalan me papal natasha tarak tangan taun ke outline singan usya katashi na del som era del mise ke for PC na Jesus maflok na Nazareth. Belsinge Judea had become a Roman province. Na pakalemiya kisap taon gos na git gos la Jesus som na kitempola. Da nagim tawak singan katita la ke la genealogy siya na tako el baptize le na siya kil. Pangamatawakin may lashkea. Meto el tax collector siya. Na tax collector nga elorek makun skills lalki kal nga yaklala. Evina siya siya wangan. Accountant nga som syuk ni ginadal ko na ekki ledger sheet lalo sa. In kain orala talin ma-balance siya book lalo sa. Inna na losin ko na ek. Na they'll deal with numbers. Kung finli na ke composition ke meto ata na. Kung kain akile na nain lelan nga debit, lelan nga liability. Papa natin siyum lal nga. In siya wala siya skarabin ngan na ananas top siya da kalea. Tatok siya nga siya malalos. In siya wala siya akiwaye mo ito da bang los talik na din kat. Kain atin siyum singe pa taga ki hospital meto. Nare lakshamak si penamal rumona. El aleakien diela. Na fin paye wowoyaksi inakkalemila armisaya siya tako. Na tinsya. Na pael folokle.
Tracy and Ganusi me substantiation na ke din chela ne ke na ko na klasya ke pa la matlo na nakalemye maasi in si verification singan na palukel da ko utkelain lal Maria in sang rela verification jen la pai Jesus Christ pa Messiah singan when kulo siya natin katma sulga kunyak ne na meto sini la pa Levi former tax collector siya sin original 12 disciple nga baka cham kaya nara takaki me puklala dagata el sham ki me masa el sham ki defilement na pa masi ma sham kunyak mising keeping the Sabbath sham ki tokshalan God and Jerusalem temple David Messiah naral takain fulfilli ak fonyela mama sham kunyak na sin Jewish reader ngay nara kat finli na ke election aksilal nga genealogy siya nga eldagan shaman na ke Jesus ancestry siya nga in trace na ke Jewish perspective siya para siya lang papay prem na ke father of Jewish nation through David greatest king of Israel na fa tako ke Jesus nara elushe Old Testament references nga citation nga in kain manel sim na sin choose nga in ma ushe convincing me substantiation si elo sin kain itala elitala mel tramono siya Messiah sing na pretty much pa eldagan akaliming date ma mot kayak na ke sim singa da sam kun na ke yak on ngol tukun Michel and Christ metlegi na temple si Jerusalem el destroya ki sin matromwe na pa me takain academy na ki mga faka lang kita ko ke sim silal niya ke occasion sima el takan samram ke nge el kita ko in proof that Jesus pa Messiah singe na el ngay samram lala na ke eternal king si katitala ki pel sima el samram nga council al nge may din pel singe as inenalal dal na ki sin da ka kololos na ki political na should be na ki military da sakta Messiah singe el ta ka ke sina shipe el ta ka na ki spiritual molela pangan masima el ta ka ke an panang aspel ma anaylo sin ke nan ka mo pangan pel siya de asna seclusion jimale orala in di fokle lagaylos na en jimata ka na siya metiki malutut misengea kadeta ka ta na elte pang makay na mo elwen natin ka miracles malorala lang naki oye na kalemye deity lala el fully God el fully man nara tagan sham kunyak naki el notoyang matamalutut nge in proy sa paloselik oyepe ashinstensima el takope in me kasha machipamang Jairus kedalik sinatal na el akmulyalala pangan pelsima el akalemye kalasla metmasina spirit laliki el vinera o yashingan el dekain likia metma spirit land to anael pangan pelsima lorek makun talitse ma pershol sila la likia yetaliksingan el orela na lea el ma talita kahum nataliksya sinela o yelong alto lagi mga singipa Jairus el met na ay wala si pen maston met nge el met lalal fungisi tasakta el ko flasifena foloko na taliksin natal nge
Toko, aspe mataensi, shansi el falen lushen lalo. Kishbenel na liena liekanin kasha, miracle sikyak, kipesi maisun Jesus, elon wella. Yes nga lu. Napanangara, nakiko si manirol nga. Te sikyak mo kayo na ki elon wella mo kakmulyak mo akadita pa ki resurrection lala. Na resurrection lala el sikyak ki senri. Nara ngakum alu ki senri. Mayen covenant sa si uta ka ngakum aske. Na pangen o yesima kataske dasakta. Faksilak piyenga. Ngakum tu ke pelang lan Jesus Christ. Nara ti senri mo kayo na pagat bring our best self. Kat Sabbath ke len na kayo. Pangayan singa tuwi kaya, foko nang belan sila tam lipan, dan da fashionamit ke context, akata iya na ke first by first mayas ke daga nilas msingya. Tam lipan belan foko na rum, plamala. Well, kulo malap ke historical, we literary context mausingan. Matigi ka da fashion meta matlas ko sai nga usi marito kadreda la fossinige singal tolu nagat broile ka na fashion met. Well, finga ka nusi ke belchinge. Let's can make sure. Well, Jesus lem lan len shabot. Meto singal lu fossinage singal tolu. Meto singal lu fossinage singal tolu. Fossi me da pangan. In België, Jesus il verschaslein inime in korn ke len shabot. En met tamalu to de los Martian Trail. En met tawakin ole la corn ein mungo. En met Pharisee, que los lie, los fatnashel, lie, met tamalu to de los aroma tie falinara ke len shabot. El fatnashelos, ya kuos tie read ma David elara, que el Martian Trail, los shawelal. Faka luchat na in lom sin God, mongo breaking fakat, matia fal na shell in mongo. Kailo siya welal, malan metol magayana. Posli me gosh. Kakos tia read in masab, tagalan shabat metol in temple, elos akuluk kilan shabat, wangin matalos. Ang afat na siwos, tia siya yok tiki temple, elashinge. The win na din met, lemlan len shabat. El somdiki eningo, uchat na in iwen lon ngok lalos. Eli shemet siya ulpaw, elos siakshel, efa, ya fali nakaye kilen shabat, ta elos fakain sis na fel. Wasingal siya, el fat na sielos, kemet siya euros, el fat na sielos, kemet siya euros, siya arsugo sip nata, el fin patatla na in love, kilen shabat, ya el fatia, shukilya e shaklalag. Faka yokiyen siya oklan siya met liki suko sip. Kemainge, falinara mawo kilen shabat. El fat na sin met siya. Astrala po, el astrala, akela, wana lanyan. Well, pangan me, marichingan,
inwana pel na kewa kadin sui kaksigin kat ke gas mollan masit batagain akaye kat kai sie naro ke pelching napnas kat sum me proile ke agat fafashna me manchiba na flogon ma akula kun proy nagat taga si be usi fosim me napnas kat proy papagat aleshu kaksigin kum ke ma na kayo isung niya na ingat kai sie gas mollo sanctify us with your truth gas lom papay kat proy kaksigin kum menen Jesus simatlang los amen amen well kat kulo na malap ke me gas mai sit batga kyok ye lain jing na intaga usi ben na maga tram ke ne Genesis lu first lu na ke tolu Exodus longol first me alkus na ke singal si kataga tram kin pe me o yes mata ke room sapta singala kus first akus na ke on kos a tram kin ke fak ya si for singal kataga ikoye ipu akus first na ke singal si e kaya kataga le ikoye pe sapta lam ngalal kus first alkus na ke singala kus ke aisia nangin kataga na ke New Testament when a makalimyak nga ke namatawa kia saptalu first lu na ke tolu mana ke wak fashiak e loela mana ke wal mungle el mungle ke le na kikos el me el place e la kinchoyela na el sanctify len akikos na washing na go siya misinterpretation na yorkshire me check namta ke o yeshima by fulfill dari ke Jesus Christ kadi nakyok ke man masing ba yok siya arang afat na kat announce ka mo reach mai da na ke sermon jinge ita ka ke me to singal si first ngon me ko ke tolingo Jesus pa mong la pa yesi el pa sapat si mai ita ka na dakne ke Genesis saptalu metiki pena fall of man na get Genesis tolu for singal me ko chima futesha na vinga te creation dana ena mangin lut lash ke mal da ro ke sapta ik ko shal ko shia singal da na ke me mo reach lash nam jingin ke outline chilal metung ena mangin miracles maurik ke New Testament ena mangin lut lash ke men wangen mein ka shao fel wangen mein ka shao fel wangen it's void it's empty now out of nothing God spoke pang mas main da kala akina shistla siapa cima taga akademia ke lena kit kostiman mong na ngael taga elfit lena kit kostingen mong lain me menile tatari kadam nishin si pangala sapta tolu ke Genesis ito kada na fall of humanity after generation mataga ke sapta lu ke Genesis na ke elo siya karangan email Adam and Eve free will siya dakyan narvin katliye na ke kais kata dispensation na ke covenant starting it the karda na vida nike meto sapta siya lu tana metlal si fenangan God el daga na ke Genesis siya lu Genesis me akalamina si Abraham ele to you pangan mati pro choose elos pa usie wala na siya fela siya nakatita ramlan katita Israel el dal richakilya on the first coming met nalan Jesus Messiah met you el coming from that Jew met nalal richakilya efo ena kanala critically think machine efo tana make lutiki kia make kind development matagal ke 400 years of silence ma from kunya piangja yok shubaga din galim gela Genesis ka futashing na ke from lal Moses since mosla
puklime koshne dana etala ashpe Messiah shedaga. Just like him in a spiritual sense. Now from dispensation from generation to generation. Fudeshi ke Genesis 3:15 nage ko my lorela metwal talingan chivanali nage yang futonguli na ni chap taga when singaw la nage river ko me asha singan in male sum nage me il jaklalos nage matan wolen matan felkenen young out in the wilderness. God provide all the way. They should not really have no excuse in reject ya Messiah si matago. Katali kalim ken. Tana Aisha al from kun. El na from kun na ke keslan buklal. Laka mweda long na long tal kufnan ni. Electricity di na din gatin. Foreshadowing ke Messiah Emmanuel singa dagate met na lal si fana na reject ilya. Kadin kalim na paela. That is what we're doing as Christian machine nage oye sikat famo kadita lagat kapen 99 tala meshing mana ilya sipan na para daga critical kadinita la sacrament luoma kat finra kat akadaya ke victoria me baptism sing nage lots of washing nage Sabbath sing pangmilitilan church pangmalututlan church pang topic makadash ke church amalitila when kataga kat enina in mano si fan katina ma si fan mano si fan na ngon si fan na kadina na pay kadin fin sak si fan lame si fan na lalalfung si fan na pepti si fan na kat ash ke kat si fan na ngalang siya o yes may na kadin foretelling na ke masikyak ko try na ke ma sikyak na ke bellal Jesus na ke bellal siya katina na 1852 na ke o yes mga tagay na manak ke from kungen alle kalam kadin te forshek when at na din ka Jesus level loko el pa siya dressing nakataga ro outward ritual nga ne le focus la pa flokching pang prime example si mais taga na sin matas ko sai matchingan when katina from kun rapture sing agataga som yataw sin lo ne Bethlehem Christmas to win pang angle si mga liya na ke mas mauta ka na ke mit fairy sing marichi makatre de la pienya elostaga add to grace shima kalim ke David at ucap ni temple mo kang la pregnant manin marching trail of course wo kum kan kesben elos focus shot na ke in follow digina machingan kailam moy paita kan na sikom dana kesben makan ash ken ni msing nge ngar makin Christmas to wani sing na ke o ye si makade taga dana ma ke o ye kikia katada Lain siapa ta msing pos metlash ngasam from the Pastor William tar nesi bekia elosak nasim lage o yang mo lain siapa chingena ganak flake mo lain siapa chingena akwakinay made in foreshadow Genesis lu faslo na getolu elalifet na nakit ko siya mong la el akmatalye akin chuwi akmatalye la forward na game Sabta tolu fashingal megos. Futechi lang natansya. Na futela natansyan patako manik lage Abraham. Manik lage covenant ni dakyang na siya Abraham. Well Moses na David ngan. Dispensation throughout. Tagata na elda ko pang masam from kunyaga al tal checking efo. Katri checking in. Efo katim ta sam rapture at flock get out in luo. Somni Bethlehem, Christmas to any. Oh, none of us know utakyak sing. Parte na sam kinyak. Na bange finja kilan and water. Bange finja klan mit water. Bange oh yes, kadin force, kadin take force.
Nó mới nhân ta sáng phát nhẹ các năm sinh sách năm some sách nó force năm sinh so nó can em nó yok sima into cái mà tao sinh ta cái cái nó some kinh cái tích force nát sinh cái đó anh cái tem into the eternal Sabbath sinh inu sinh này ác yok cái cái sức mà ác force yak mà chỉ là cái đó nó làm sao mẹ thế cũng chỉ là để nó lưu để phô Asia Trump kin Asia lamal tolu Asia Trump kin jam daw gen puklala Larry check ko go siya long go siya ko flan kalim ke he was rejected in the Old Testament nara meshing that ka phone la ma siya ka Genesis 3:15 pa mo choose ngan din na comprehend na akum di ba na comprehend ngen na ifo ba ke example ankle sing au sing Kati samram kun rapture kat som ya tau sin lu ne Jerusalem ngati fa mga din de kaksya kin isu sa sila na no that's part of gospel jing Emmanuel siya Elena lantaka that's the only way breaking mo jing lantaka fully God fully man enena inu siya me siapa jing na siapa jing ang akalam nga el being misinterpretation. Mweta fa magat kuflan mo. Rom sapta singala ko fosa ko me ron ko sakalen. Silala nan machinga ni nan alle shuk na pai shuwas na sin ka ata. Katlay kes na sil. Nagataga wanan rala legalistic sing. Rala wanan masa extra craze pasam from gunya. Pasam from gunya kel David nge. Mong break nga man ke mom temba craze el yok tigina ritual pachi sel daga fa mail pa lem lan cha pachi el patagalle akalamila te alle ilian te alle kishan kakoten craze nakatigan daga umta lan mo nagal me craze Langkalan siya na pa au turkey apa rek au turkey para kat facility nga panga fact na kaya FG sapta kos fosa kos me kos on kos kat man si fun kat intaga siapat pang kat isusta kang ngan kat ka na kya masing naro wangan na pa na in lut lakom even got like Genesis el from out of nothing he created everything heaven and earth lain na konkos created the most important apex na creation lalaba God when we were created in his image na section siya mataga na mercy seat siya makatram from na spirit siya ba or got special when wangan spirit in any other kingdom, animal kingdom, plant kingdom, jing wangan, human makain. Pangawa yashimara kat siya talgi fella sing we are created in the image of God. Now, image of God singan, spirit singan pamisya ke karta na vida na. Tasakta, metiki pa na foundation na lalatarin ka naging mold so pasyapat siya katram kun tagi kesta taring. Spiritual resting siya pasam from ganyan. Patlit na din kat nga fosyak kya nga. Niko ti masifena. Iko flan ni spiritual aspects of this new covenant. Jeremiah alsimus. Na ifo katash kya fosyak lalap. Nga ifo mat nga de samram kun rapture siya nga. Dikin na dal som 20 mass. Yakos na kayo. Kat nikin na lasik men niya. Pangay. Ankle si ma kadinan da kalila with Pharisees nga kerjibin me self-righteousness legalism chijel daga align matolo legalism skepticism materialism with Pharisees ngem tanan ka mo masaya singa daga esolos la liki me political me unrest ma Rome ranangan na I think at 400 years singa naga Sombe nagel Daniel nga na pangantak na Babylon.
Babylon may choose ngan under control. Persia, Greek, Rome, na king of king eldaga. Taga the man and Rome ra la king jitari. Era. In that perspective, ganito na makikiap taga tari. Bella chisya, king jingan, era. Mo king na paya pataga. Napakataas kaya nga. Kataga me, kateta chisas. Manifo, elkagadin rest. Elkagadin shapat rest of him. Agataga usimu gugusyayan isla langkalangsing. It's all about grace. Pakotin. Mercy, grace. Agataga being legalistic na kamanga. When we are being legalistic, materialism. Pasik yak finan siyasang. Mat nga siya rala. Manatuwas pagatusin. Manatuwas. Narang amtak nan ka masin nage. Meto singal siya. Fosnongol may kors na katulingol na. Pagkat sa samram kin kasyan riyang. Kikia pinore malan. Met flash nga matafala ka. Taga na kapel siya. Siya desngon may kors fosnongol tolu on. Yegar wang napay. Makikikia. Pang proof na kaya. Pang makisyanging tot. Wang orit manasin met. Para kat faucet nung singing. Naragat taga kakasikin samsam kin mapay. Efo. Kamasi ma. Eusya mo ulang. Efo. When wang meteoric. Luto mo detolyo. Fosingalon ko singalikos. Wang meteoric na sinmatlas nga for a long time. Namaya asyo siya. Na pangay finsak siya mataga wota. Inkanaus lamay ito. When pangay finsak like Satan. Steal, kill, and destroy. So when we come here, we don't come here to ilyakin makumnan ka. Mga ilyakin lalain firir siya pa anin siya lipan. Lalain firir siya. Ni siya mapatpat. Katita kanyang tarik samsamin samadarik. Aklang mga tagain sam ke masuwas lang ka. Even wang malangkad ching som di genching. Pangamasing katita kan tarik our possessing kato mo. Fakot according to the scripture. Lalain furishi by the gang what ko sa som ni Jesus Christ. Katila shapot on him. Or kat mix siya lang ching na game o ya mamay taurela na kaya. It's unbiblical. But chisel the line. Got ready la may even archships going to putatla kumete. Saga. Kadali na kaya o yang na kaya mold lash. Afin sak an mold na kaya siya nga taga sipa si akyok kaya masing na phone yela with na phone siya na kaya shapat sing. We are not resting on days. Got resting on me. Mas makadala kaya akit koshima elephant managay wanagame place it and allow it sanctify it na chijel the garo isilan makatambram kine sanctify them with your truth. Your word is the truth. In the beginning was the word was with God, the word was God, the word became flesh and lived among us. It's Jesus Christ. Pakat shapat kya na vingum nida na manawreket Belchi chijel the gar Paurik ke 2002 nike 2026 yelong la ko tlan ntake makikia meta lok na sangak si washi pangamasing naina in wo yakse son pepti da ko wo yak to ko chijel da ko in me inu she mo la sing mo mapatpat si bay na gadanash kya Mohon mapatpat si may naging focus na kaya. Follow na rin Jesus Christ may naging focus na kaya. Pangamay naging nash kaya sam kun. Now with that being said, meto singa luo. For sinagal course, pangan len shapot. Lord of the shapot. El palamin len shapot. Katagal liye.
briefly going through Osea on course, Akalemilame, Osea on course. I desire mercy, not sacrifice. For the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Nung pinagtashik outline na rin tayo kimasing na for siya nagisingalakos, ipsiyak yung healing a withered hand. Na plotland with Pharisees nga taga. And that ke corning fields nga, sinsiyak yung move na keme synagogue nga. Na vingat li synagogue nga taga penay ke tespora ke Israel na tingkat nga. Elal som tagam tan felchaya, tal kuflan taga ni ke temple la mesikyak pangan tal bral alam shirk nga. Nara pelchingan spread throughout choose nga matan felan no phone na wisi na ka nga nara arch. Chisel fact na ke ministry lang ta. Arch en tong ni tar. Yok siya ka din di mga. Yok na pa siya pa. Nara, at taga liya na ke, force na ke siya, tolu siya lako siya nga, siya context siya nga na, Galilee, Judea pa siyang propon niya, Roman occupation, AD 28-30 siya pa siyang propon niya. Pharisees. Talme, dahil siya nga talala, siyang kun. Strict rules na kaya Sabbath, observance nga, traditions, ritual, pangamasing, pangawusing, legalistic, oral tradition. Na think at liya na kaya ankle si mga kumindi nga. If I'm waiting nga, masaya alda ka, patalingit na kaya siya na masaya. Na if nga kung te sham kun utak yak senge aga sham kun Christmas toin lie ang galungan lie perspective lie oye makadinen kalam ke ferry ju senge ferry sing elalba alete kin mastun moed elos eto pe masa na wipe wushe sha sachuchi singan elos eto pe elos na lalfungi pukshayangan. Dahil ito siya lalfong resurrection. Na elos part na gayan tol siya me senatrin siya nga. I court siya siya na siya mag-choose nga. Na grouping luongan, we might matter helters, we might assume scribes nga mga. Pati siya daga face. When might nga na phone na, tala praise shit pa kete me common people ngan ka duti kikia. Strict rules na ke masapalo sifen add to the mamosil fact ngan tibang resting about daga na ke physical tasting mong leshi adal daga add mangan na kayo mong leshi in physical needs but actual background na pa spiritual needs nga. Na dahil focus na physical needs nga. Na dahil expect mo harsh political leaders yung mga taga free al dahil yan Roman Empire at siya fa mo kuluklom delan. Insyo was pangat to ko siya ising. Eldangan me ikesh na yung kanik sa kumakon ngon siya nga. To ko siya 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 mo which none of those can comprehend. Pataga na kaya Nicodemus. May tsingay katangla. Ito ang phone masapan Moses. Ay ko flan liye masing. Isus na siya kaya ngon sing. Ay siya na siya Jesus. May nga siya ba flok na isus na kaya ngon may insyan nekya ko. Pal siya ko nga. Naro, fingat liya na wana kalamiyak taring nga. Sinika nga spread throughout community na get scripture reading mapepang. Meto el taga el audience la pa may choose. Na kumen mo na pangapuksye met ma reference kin Old Testament. Tayo fin kumli reference ngan if in tradition sila may choose meto el na take time to explain it. Manifo may nga nito tari tradition. In fact magana el din nakakataya.
So it's really bring it katindala pangan messaging man si ma choose mo gain in sa kan ban akyok ke me ma utagatari ara ka def to ka fashion made first by first year kadin kalam ke si bana usie yok shi ba kadin kalam ke Colossians chapter 2 for singon go singali course Lord of Sabbath singa claim na ba la el ba karnin managawa el ba kas marala managawa in ka sa fela el ba mong la si ma itakyan ke chapter 2 ke Genesis in elevated dala new created order si ma itaga ng pa Jesus Christ wangan if alle emphasis yok ke si ba angen when ba they're going to get 7 day advantage. But they're going to get Mormons, Muslim, mana get into para Bible sing yok shubena si kom kanin de patatang nage o ye kiki plan fella sing Jesus by shepherd eternal rest sing yok shubena ko minash ke masing arang au si fosimeta reda la ke gas ko sai nagatko fashionamit in Belgium, Jesus is fast shasla in ime in corn in shepherd and with tomato to the los marching trail and matawakin olela oli dakis corn and that moke I think that the na me grain fields in a shepherd disciples marching trail pangan al fact na game mtawak dakis at that time fresh one the akale specific time shima ministry shima left the nake ministry in and Galilee pangan masing akalimila el follow miracles me my tago ke saptay kashmit ngan matamal treskal lakata yangan na at the same time miracles ngan tago fukukoi washini matlie attention she tago pe pangakal nega mat Pharisees Sadducees mang attention tago na vinga te group luangan talte wo in maslos talte we am power ma ye talte we to in or ma kulugin maslos pel na kayo the tikeshpen Jesus Christ altoweni they came together just so they can now tension and the go and naga what you some na we are grouping and for in me pangan inakuluki pangan mashing tal moment art masaya shishaye tal tik na lepre masapan mo siya fall pangan mashing self righteousness katlik na lepre wan makuluk flash masapan mo siya pang Chije la ka mo self righteousness ngan et te uskum na ke mashing to ko try si ngai te ko na vinga chiba na som na ke sum lal boling rom sap ta ya singaw si na ke rejection jing tana mana ilya shaving akum non ka na ke eving got me got ten na ta na ke haul yak singin na when bar sapta ya singaw si ke rom akala me ma side track ya ki mashi uta ke Abraham click choose being sidetracked the Israelites is being sidetracked now church to go got then replace here that's we're not the placement of this is a new man much more to go itakang na sil Paul lang to go rela church go or magin in rela body of Christ sing wang in mga itakang na sin all prophets masache si itakang na sin siya chief persecutor of the church el paus gospel singing na sin Jews and Gentiles alike may tayo taga nag dispensation singing na click na rin God na God level in the future to deal with them make tension much like grow ke miracle nga lara may ngam tak posin niya self-righteous people in the way na masing ang taga art ni masing di masasa si pangan track na art ni masing may ngam pa taga Rick Samat na ke bakot ng langgalang pa. Di mga kata scientist na kaya. Bakot ng langgalang si pa. Wang na pa mga kata rik mo
full out lalal from issues to kang on God. Just simple like that. Di makadata ka, rala magunuman. Uniform siya ba na kunigum? Mo. Apato ka kaya, lain ching going to the cornfield. Wait nga marching shell. Pharisees nga me, ash, masap talrel. Self-righteousness. Tad mentions ka naman nga marching shell. Sige lang ka mga ritual. Aqua. Diki na me, pakotayin siya. Langkalang siya. Lang siya. Pang. Scientist na kaya mga. Nara. If you got tina kaya waya silang Pharisee, yan da pang. Grain field barley, pang common in the ancient Israel. Mas setting siya da me lifestyle lang mo ito pang. In this Jesus time pang agriculture. Nara, in kayan purple alert makin taga alert makin mang in relate na kaya. So connection siya nga field corn siya nga naga shepherd siya nga naga Pharisees siya nga taga na. It's all tradition. Mangan it's a happening ongoing till on days. Na shepherd siya nga patagangan. Kalmong lang worship. Taga kaya evening of Friday to the evening of Saturday. Pangan masingan. Kataga na masingan. Masap siya ula. Mose covenant. Na sign siya nagka-covenant siya pa me, Shabbat. Lena kitkos mong la. When me covenant siya may takyang na siya Noah, me sign siya, lalaking so. Kataga na Abraham, na aspe sign siya ka-covenant siya Abraham, me siya kosla siya, circumcision. Na vinga taga na David, na aspe sign siya, pa-win na tingkat, pa-Shabbat siya, pa-perfect lamb siya, mga katatagaw. Siya eternal Shabbat siya, sim na Genesis. At hindi kita na pang, may nga tagarala, in mo, na inasma kumara, to gain something. Pamit Pharisees nga. So, Shabbat day race worship observed from evening of Friday, evening Saturday, covenant jimangan. Rooted in the creative. Wala nga siyam from kanya. Creative narrative siya mga taga siyam from kanya. We pa 10 commandments siya. Taga tan may 10 commandments siya nga. Masap ako siya meta. Mansing God. May tayo lang siya God. Tanti ka lang sapi. Ano na siya. Wala siya God siya. Masap at hindi may course. Pasayin siya nga. Shabbat. Kung teorik mo. Kailan Shabbat. Na on course nga siya mansing mate. Na vingat tida na pang cross siya. Vertical relationship siya katimit in full way pa Jesus Christ. And then horizontal siya nga pamit na kayo. Pataga fon na kaya metong luo. Faston ngo likot na kaya ngaw. Shaling nga kaya ito na pa eh. If you take your time, kundi mga ito na masap siya nga in full way pa Jesus Christ. Yan pa kung nakikat na siya God, na siya may taman lang siya. Issues like yung ngan God. Kung di ka inchiven ang lang siya God, kung di ka inchiven ang lang siya may mo, you need to really be born again kung matake a copy love siya matake if in siyak siya na ma usya eternal race Shabbat siya. Na masap siya nga ngan pataga 7 day may flash nga pa siya nantani kaya. Manifo, na nakit ko siya mong le. Of course, that is the Jewish, the Israelite. Na new covenant siya makadash ka nga Jesus Christ taga may akfon niya. Pangan. The resting on Jesus Christ, resting on Jesus Christ, kada sumda na art principles, art theological principles matagal ke me masap singaw ngan pe. Pangan lang sikat na me siya siya ngan katinti pa siya pas kuso na sinmut siya ngan. That's of course. But Shabbat singe the land. In that covenant, land akit course. That was the signature. That was the sign. Masya nga taga na fulfillment resting about Jesus Christ. Nara, nga siya flock along. Di peel si mata introduce siya kinasin later naman. Asong witness siya. May kung na kayo. Kaya algo na kayo finan ko sa ito ngayon. Speaker large at Lencha Pali. Mr. Honorable Kafanay ngayon na. Introduce siya siya Roner Joe. In section of siya me enokat. Lench Henry.
akan kain ta ko she ma enenalan made. That was very fair deal. Because we are religious, legalistic, unbiblical, or then a falla pilche. The Gabanta in Mashlong of knowing why you got the mesha but sing. We are not resting on days. We are resting on Jesus Christ on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Therefore, when offer up our bodies as a living sacrifice. Naman nakatramon na ba repeating. Now, the situation for Kaya in this time frame, Jesus the man, I'm the Lamb, I'm the Lord of the Sabbath. Whenever the guy get Genesis Lu, the guy get full one masa, el pa foreshadow yak. Di masasya siya. Di makata the correct scientist mo similar. True dispensation, through the covenant, shalayak mo chifan. Kaya puko nung alon kos. Na ifo mo iti tinaliya. Amat man katpang. Na katakaliya ang kalsi mga likiya fung niya. Ifo mo iti tinaliya ksites kung may kosmong tolo. That but Christian. But akmasayak. Pastor tigin, pastor tiginis, la minister. You know, we really need to check what we are. We really need to check. Kadina kan re-exam. Rela siya self-examination na lilang po ila kadisusta kang ngayon kat kami. Meaning yun na, fat na po kat Trump kan Christmas 20 in next 4 years rather than the imminent danger jima tagake siya des mo saptago fos singal tulun ka singal algo siya. Rapture siya pa yun ang Trump kinyag. Udak yak siya pa yun ang Trump kinyag. Otram ta Trump kin masyay. Pa aramit nga tel yakin na may tamalun nga Martian shell. Mes na kinin kal moy. Dahil na liya Martian. Na Jesus na siya pa-prove niya fact mo pa masaya fa kya. Mel liel akmolyak tliksel rala miracle ngan pang gospel nga that emphasis na ke miracle flow lan fast lan teaching na ke miracles nga in fact emphasize yok na din kan nga el pa masaya siya el pa promise masaya siya pang oya siya naro finga tida na ngakum we have no room to question masing na matwas ko sayang we mana phone siya dakla inak fosikat yakingen kiki apin duty maorek nem singing tabang pa ko tinyoklan ka ingen akyat liag nga kadenan on the double float norun ka ingen kadena kadin de fosik wana Pharisees wait na lan ka elos ten ali makeme self-righteousness self-righteousness nga papasok nga kan rama nga kan fact nga kan rama there's only one person fully God fully man Jesus Christ if in saksi naro katakali this is normal they're going to the field agriculture related nagpopolya machisel rangan makin pen namang los Martian trend Academy man human nature Jesus Christ vena daga fully man kel fully man ngan el mala Martian trail kayo weapon ang ako mawan makulukla if el kat vena daga fully man in kalam kelaile Martian trail weapon na matamalutut na reality na mga simplistic lifestyles machisel daga likiyan na sinwet ngan na kaya oyangan na he's going against the crane. Met botcha ke wa matalita masapan Moses kain mangan. Adang ni lamang ngon sing. Ngalalal mo pa kadash kenyan. Kat botcha ke wa kat tad la me kan men born again regeneration. Ngalalal fung ya tagarek samat na ke mang.
Rena mo malas pa machin ka. Mi siya vinchak sine. Taga wana in kerek mo te sambram kun rapture mga. Taga sambram kun Christmas taweni. Uniform. Menu. Pia machin ka rashken. Picnic party. Matlan ka. Rosyang taul yang. Final chik mim shingal bangun ka. Kakadakol la. Pangay makat liye na malutut mi siya na kiki pinuti marek ne kat fo siya kiki na meda ligi na kadin takanga Jesus Christ magain. That's it. Jesus Christ magain. Nara they began to pick the heads and the crane. Na meshingan taga turoro mi long do long makers. Taga kalamia na these people they add to the Moses law. That add too much to it. To wash. That kind ismang if we really go back to the law. Tanta kang mangan na meshikyak pangan. Pharisees ngan tawa. Siya. In Belgium, Jesus el fast shaslang ni me in corn ke len chapot. And may tamaluto de los marching trail and matawagin holy corn ay mungo. Meshikyak and with Pharisee. Legalistic righteous people apatagang. When the Pharisees saw this, they said to him, "Look, your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath." Now, when a prominent religious group in that Judaism, they're really holding on to the man Mosaic. Now, of course, she said that para nito kaya saptan me ko saptay ko el samsam kin tokshay. Kingdom of Heaven chengan din samsam kin yak ke gospel chayangan. Manefo it's Jewish unbiblical conception mas fatma taltigan fakat or metol chimushin we been tal kuflan fak Yahweh kingdom of God ching or tal kingdom of heaven fingom ni gospel chaya tal magin masing anta emphasis lan me kingdom of heaven yes pangan se signature phrase ke gospel ching kingdom of heaven ching peltong ul gador magin yak emphasis la reputation el capacity mas matago tal tafong nemo Osh, which is Jesus Christ, kingdom of heaven is at end. Kingdom of heaven is at end. Ngapa, which must from kunya. Nara, kemat ngaliego, talsum na get tradition. Therefore, dollar unblock the corn on the Sabbath. Now, when ang fact nga una itayak sibang, that monitor religious activities in that time frame. Practice yela comply make nga comply na get Jewish long pang make nga na Jesus man we na make nga fast grain fields on the Sabbath day na Jesus man rangal na Jesus fa they said to him directly addressing Jesus mo man make nga ba or among killing Sabbath sing di ka no mo Pharisee bang liye mat tamalutu liye mat tamalutu elosaro matia fall in or killing Sabbath. Nakada sumda na pangan daldagan ni keme context lan Exodus no for sal kustin kesingel chi magatakate lanigar sumla. Pataga na pangan masin regulation na pangan. The fact that they pangan no atesin marik lan sin may tain mong lan age me mong na siya na ba kung record ngan kang in physical needs lo makatrampong kinbel sumla. Te alla mong na masing na mong na siya may taga fon na inusi spiritual race siya pa talit na din ka nga tinaliye masing nga. Nangalalal nga pa na sikat na siya na. Manifing pa na pa ka dito spiritual race siya nga. Spiritual resting siya nga nage issues te kang online kat lalal fung issues te kang online kat mata kya online kat lalal fung na pa makatera makataraingin ang ongoing me train makatlian nage
kike ben nuti lashing alternation kalain sapsing manak falling o yan na kayo mataga kat kalim ke mol lashing yan or si bakadrang evin kat lien na pay final resting si mataga ke Jesus Christ nga kadete ana for aram mana kat mo kat shu kat nakin si way ka impel na kayo panang ewan masyaya evin pay kat isus ta gengan nan God one masyaya kat shu chain kat magain pangit eternal race si mainan kapasi ka di ka din dito na very jis nga dal ekin masa bita masa pan mo siya alta ka et na ketin na is na pena mapay si ma akwaki insang may ngan may mong nasin may ito gasam sa mga ngayon ito na ba na shik finan ko rin sing check la ma sing naro picking crane was considered reaping classified as work na masa man fa ma che kom che wana shie te na tung te when na tung ten na tung te met matay nom siung kanor ma nara Jesus la ka tupuk ma sing yata ka Jesus el me spiritual ma si ma leta ka from kun it's really not physical it's spiritual the Sabbath day was made for men not men for the Sabbath pakalamia makdo long lead course I like yan na pay ko authority la me tradition ching interpretation ching ang taga na me this is a foreshadow Jesus teaching the Sabbath was made for men, not men for the Sabbath. Paano masin? Naro, the first namin, fostolu, indigo, agate ya masin ngayon. In fact na sielos, ya kuwos tiya read mate videlara, kel marsin trail, elos siya wailal. Asiyan lang ito. Read. El din ang fact long masin. Kung del de read, man pang self-righteousness nga. Tal mo dalit ang masap, dalit ang managayo. Naral taga, kung del de na read, electricity, doctrinal status lalos. Kung del de na liye masin. El respond na sin niya criticize. If om del criticize, matamalito yung on Sabbath. Kung del de na liye masin. If you not read, rabbi bang, they just come and wait nga, sakla dal, madal dito man na kayo, wala dal rela masak ngayon, akyok yung masyal Moses nga. May tak yung dari, fall dari. Abangan self-righteousness, abangan oh yes, matan mo. Hello.
Akan lang, Pastor Matt. Kumnong project. Iyan ang akan lang. Aw. Akan lang. Pastor Matt, stuck you. Boleh gina. Kishan Ram. Unmute ko we. Ke phone duman. Unmute your phone duman. Ke unmute your phone duman. Snaklok.
Te basta met art ka difficulty la namlipan tap na len kain dilalagan utyak ngamakat ka gimalutut singe sibena academy siaselem len Sabbath pangan si fesima ta ka kasiya kum kilen misingi na banangara kya kata yana wo simal ta ka kaya I'm going to recap with our fagat fast na met Jesus is Lord of the Sabbath. Apa nang arata ka na sikom inli malutu chingela pangan to ke meto sapta singal luo fasina ke singal dolu. Jesus we met malutut nge derjak nas kelali. Na gelos fas pafakla del fale ki Greenfield nge met malutut nge elos martin challa. Nakatasilos mtawakin breaking off me heads of the wheat am da kafanyakke sinsia ka pa kadal pisapat kadal dena tarak tagat finlin ke Deuteronomy longol tolu faslongol lime kosan ki masaplan God pa bagoten compassion la lora aspang si ke Deuteronomy longol tolu nagalongol me saptolongol me kosan saptolongol tolu faslongol lime kos nga kumin kain share among our people. Na Exodus to yung lakor fastongol siye pa forbidie harvesting gilen Sabbath pa katsamsam kunita kuna. Na ke elosinge marshalla na eis mangan kafanyak kaya katfinnan ka na kaya oyasima taka ke vaccine pa eloste taka harvest Ukraine nge may profit o keshipen enen alalo sa ines may cash edalda na kanawas na masaplan ka nara na ke religious leaders nge maukaila dukail machisya sin liela menge they can tell like kaya technically daily harvesting singa mo el que pésima del is with nea na del Robbie ke paul also na awen rek masipangan mayen oya si mo mit very singera anaking akaleminge del determine in the accuse Jesus ke wrongdoing mo ana si mama elara nara de lukwalma para de lipelamel akfashigilen Sabbatan. Pangikesta si ma meto daga samsam kun na kimalutu si ma anki screenan nga. Dagatli topsi daga ki fastolu na ki ako singe. Lemel te buk met ferisi nga. Nakitopsi lal nga. El siak la goste na read kel David. Kel da masin sella. Na lutjak na ki lomsin ka ata. En moge bread of presence. Siya tepe lela. Tajakta. Maasima ta siyak kan sin matol nga eh. Wai kisin siyak siltala. Dalta na ta kasamsam singe. Na pailu siya ki. Maasinga nas ki. Pafastolo na ki alkusan na ta kasamsam kuna. Argument singa nil ka enusi. Inakataya na in as maakusipal samsam kun o yelan disciples nge kelos nanan ka taka kifasyak lungan kimet Pharisee nga liela disciples nge orala o yengan na pa elusi example kal Davidan na yok na katkan ridi ke fasimikos na kiyon ko sa chef atako kading kalim kela makalim yak yengan na panangara
Kana sikum ka din diela. Elange el fact na sielos. Yakos tia read. Matevi de lara. Gel. Martin Shell. Elos. Siya oilal. Fakya. Elutyak. Na inlom sinkat. Emong operate in fact. Matia fall na siel in mongo. Kailos siya oilal. Emalan met don makena. Na palorek makin masin na silda. Narel fakla. Ito ka kifasit ko siyan. Na ki desire ki mercy singan. El yok shipe na ki ligina sacrifice singan. Na pahil ki akkali mina silusan. Masimit. Siya sila kesmagan yung mat singan. Ki example si mataka ki molal toko sa David. Samram singan kung kanligi si Samuel. Saptalongol siya fasya na kiyon ko siyan. Weak na kaewa. Arslovin bread. Singalo, special bread. That bangon bread of the presence. El represent shuf singalo lan Israel. Likia givinte pasako. Lin lomnuk siya. Na tukunorek maganyan. Matol mo kayo napakan kufanyak yan. Napakipel si Matei Fidel da kaya ka na sol ngan. Na sikyak ta na machimasangan. Ka ay prisingan apitar. Na itakyan siya David. Lof ma me del eaulangan. Nagpa-fakla. Fakla kat did not banish David. If you condemn me, you must also condemn David. Lemel fact na sielos. Pinpangan naman ka makuha siya wala na sikan. Kusinan wala pa na siya David. Jesus scale fact la ko yasing nga. Eldena samsam ke na ke inte akos ma sa plan kata. The maximal gina siya pa, emphasis silgen rela na ki discernment, liatensi, na ki compassion. Makusham siya kaya man na ki ceremonial laws. Mata ka ki self-righteousness and Pharisees nga, pamailos kalim kaya nga. Fast na met kita, siya should be na fact na sin with Pharisee nga, ke toplala. Insyuda na sham-sham kaya na kimasikyak kitimpal siya nga. Na para siya kla, haven't you ever read in the law of Moses to show these self-righteous Pharisees? La, elal kali yung mga sapa, at elal nakalakalim kila, may kalmiyan. Exodus lungul, pasagos nga singal siyil mo, awak, simle mo, one rek magaling siyapat. Pangan letter of the law. Tarakta, sipen siyapatan is to rest, to worship God. May tol nga nin kanorela, may kisyalaan, in kain may conduct worship service na ensima takangan pa kilos conduct worship service kikas foto kilos rekma na kesin point pa fin pa lom silosan el mailegas na ke tempala na fale singan el consider rekma katia na el finashul pe enalen sumtafwe la fashilan nga na yensi kasak na consider work mayen Sabbath work el serving el worshiping God shalela na efin aso yeshaye na consider na ki fin pa lucian valengen kamasya may losaron
mate sum na ke worship an consider mo me. Nara, just as the priestly duties in the temple surpasses Sabbath, ka regulation ke rekma ke ministry lan Jesus el falatli ki temple. Mama met Pharisee nga ala nang usmusla ke pa concern lalos ke religious rituals nga. Nara fala ta delta miss out na ke shipen temple se. Shipen temple se nga pa to bring people to God. Na inesmakla Jesus Christ is even greater than the temple. How much better can he bring people to God? Our love and worship of God are far more important in create instrument na worship nga. Napatsi siya siya na usi third proof siya kiolang matan. In fact na sin met Pharisee nga. Elusi ke siya Samuel sapta singa lemekos fasongol lun ka longol dolo. Eshamram kun na ke delight ke burnt offering sacrifices nga. Esiyak la kamangan maurek etel ako sten na pa na ke makadil sapkun. Na pa en singa kisin siyak na silos ke la ako sten na pa del lieng ako etel somyok na ke ritual nga. Masil kia pa elmo, I want you to be more merciful. I don't want your sacrifice. Masingan should ba na akatay na silos la fong lalos na ke kay si Milo sarangan. Hindi ako yan na ke ako sten na ke masapan. E pie ke masima e represent ka eta attitude kian eta kalimi lang silang gata. Mayan mamit Pharisee nga dahil mata ke masima na yun very rigid guidelines. Nara dahil ko fla liin na paye in sumalakalan kiplan masapa. Nara kilos na kayo nanan ka Jesus. Emat namalutut nga eh. They had condemned those who aren't guilty. Kalmayan pa, mat namalutut nga dahil tiya guilty lagi na me priest mara kalensa plalos tan galen siapat. Ildaga ke fasya kal ko san vakla top silal pa na sin met Pharisee nga. Folok na ni ke fasya kluan. Kasin siya kunla. Kung dahil taga-focus na siya. Napa siya silfakla. Again, nga aki kung dahil nitala, nga pa son of man. Master even of Sabbath. Nga falati masapo. Napa ilakalim yun na siya Pharisee nga. La kung dahil sa lalalfungin ke when natin God, Jesus, Son of God had created the Sabbath. Napailak kalim yun na si Losla. Creator siya nga always greater than creation. Kalmian, but Jesus as the authority to overrule Medel Ashkia and tradition, regulation. Kat finfani natin katashik nage fasya nagisngalakosan. Nakatatakalita na siya silta kape onwala may sige lensyapatan. Na inakalim yela, eldagan illustrate la commandment ka mamasap kanyak nga el take president over the law.
Na chia som na kesini ko ka panganen chima el akayla ma chima delma with a deformed hand. Fosya na kesinga ulan. Sabbath si. Should na flock na ki fosya. Na el som na kesini ko kan ma chima pawangan na deliki mo anan reputation chilan ma chinge panta onula meta efine len chingan el len Sabbath si. Na kung kan di ram chingan ki maxi fosin maxi fosong shin ki long lon course. Ram chepena na ki chija sil onwala mo chima or unclean spirit la. Del som na Capernaum. Len Sabbath chepena utyak na sinikoksi. Na men papa ngayon mama eloston na ilgean. Na ora del alana elyakin la el heal on Sabbath. Na Pharisee nga pange maasi madal nan galgea. O yes nga na naklalosan somne alakaila na kin sombenaki ingenik ma shangal ne kadita na gisaflayan la fakya. Nara taka na shishkani ni tala. Liki na intupuk Pharisees nga siya sang na siya los kay sipit siya. Para lusi kifa singal sin kisngal luan mo fin pa nagisip ko el patatle a mo lalan in danger. A len singan len siapat. Mena naklan may si manata sip ko nga. Nakadamot ko penakela. Shepherd siya el liyang sip. Siya si Vena el shepherd siya nga kumfin ne de sip ko vindalik sinaras paten ke love sigilen siapat. May nga kumera. Kaya no yang pa maluto chinga taka ikas na si kum morala outrage lan mit Pharisee nga. Fury nga para la determination lalosa elos ke unia le. Makasima elos ala na ki akalimingan pa dalo accused mal kanaus la masab inakfletilen siapat. Maluto to taka akalimina siyasla Jesus is Lord of Sabbath. Nake oil and machuza sette lensiakit ko rapa sette. Ngakom kat ke lemil maulyak ta na lensimit ke wiksi pasenri. Na masapsa si mataka na si kuma pa lang sikat kinsyum kaywa kenganum kaywa eki kalum kaywa. Umaya pelang si matalanlo. Aksensiya ka ba epia masap ke Sabbath. Pile fact lang I'm the Lord of Sabbath. Napay na ngakum the rest kilin. Ngakum rest ke Jesus Christ. Pangan masing ngakum tufia. Pay lang si ke Jesus Christ. Napangan masi amen si Marela. Orela din orela plot lalos. Sukin genikla. Inunia lem. Na deta man kan lam magimasap na ki nikumak masya. Siya line be na ki masap lan kata. Pange oyen mit Pharisees nge. Dahil jud ba na konye lala. Ngakum the rest on day. God rest on Jesus Christ. Discernment siya pain na nak paoye makatutut ke first si fashion discernment sila el pa Lord of Sabbath el vakla Sabbath to me maurekla na sin mueta te mueta rekla na ke Sabbath pangikasya mga taka in kain usi recap siki o yesi masikyak ki livecast la royi ko papenge siaflayen akataya la shaki mama sikyak ki lelanal damle liban
Evina lang silan gat. Eva me kataga gilen di tuo in continue. Da shamram ki lenin civil mo yakse meto saptalong lager fasin gisngaw. Evin wo mo fina lang silan gat. Abange shafle na kataya manakilen ko was mataka wikat nigi shafla pela kate kali abange. In fact lo malap ki aslo wosan. Nakate proile na fakat kain siskon nga jibla shakbar shak me fakla was nga. In kaksakin gat kay was, God bless you and family. And pain kum damday kinye. Lo malap ki kumakalimila kum den a long kibulan pelsia. Stuck look ki difficulty makachun nga. Anakilen kum pe damday senyorita Melender. Lo pe, God bless you and family. Eben na damday kinye. God bless you and family. Anakilen kum nemeko. Kaya won assume damday Benita. God bless you and family. Nepelisi Isaac. Kilo. God bless you and family. Nganaw yale damlipan kayo kat kayo waki. Asta roye ko. Damday Kathy Kiyoshi. God bless you and family. Nim Torah, Mashashik Jackson, God bless you and family. Klomalab ki may faklos nga. Tigin Bolin, God bless you and family. Panima Chito ko nga. El Alter, God bless you and family. Pedro C. Thompson, kayo Benashum, God bless you and family. Nasa Chipang Mashum, damday Kathy Kiyoshi, God bless you and family. Damday Kim, Naina Charlie. Amen. God bless you and family. Amlalenti and True Klamalap Sinjak Singe. God bless you and family. Damdal Procula Nathaniel. We open assume. God bless you and family. Damdal Rebecca Charlie. Ekayo. God bless you and family. Somne Kona. Damdal Michunetli. God bless you and family. Damdal Lisiana. Bain Gombe. God bless you and family. Damdal Shue M. Nelson. God bless you and family. Damdal Ruth Charlie. We open assume. God bless you and family. Namachi we are snge the Gossi Check me. Damdal Shek Line. God bless you and family. Pangainin wosma kadakilin kita kalawusan. Kulo malap ki aslo wosin gain. Daga wikat nige pensi magat. Me daga inaksha fila daga nila siya nga. Mapensi nga. May kaligi proy. Naknas we a proy ken kumasuyan. Long silan gadin wikat. Karingan kat. Arlena pos mamatagain. Akfos shibela. Tamasing ako min tufia pa. Kadin tufin pa ilang lan kaslan kat. Ako min defosya. Pangan masi mapay. Masi fan na mapay. Makadin na kadin. May pailang si mga kamin tufia. Papa na malutut siya nga. God rest on Jesus Christ. Kulomalap. Kataga ni Proy. Kat kaksikin kum kat papa tamasin kasaw. Kulo ki malutut makadiskilan misingi. Lakat siya mong lakilen. Akat mong le. Kainim. When kulo siya fan na. Natin kat papa tamasin kasaw. Siya sa pay kum me. Kum to ka mi siya kashkish bin makuluklasyo. In molikatle. Siya sa ror la fin saksin. In ela makuluklas na kayo. Kat kulo malap ki kasto makayagat. Kaya visi sapta si vas singalakos. Singalulu singalakos. La pel siya nakatalalfungi. Ki finish work lan. When na dun fin saksin. Kum sili ang anlamingat. Mamata wangin le. Masasyam dawa. When na dumil so mata. Yen chil tron. Lepo leyo tirum. In inner seat. Sham geshke. Magatashke. Finni na ke pray lasha. Ingan dawagat na nasyo. Panagkipensing ikat lang siya kakmit wiyash na kayo. Mamatayin beli na asyur la.
kat papa na nakmanas. Si Filipina akkay kat kayo. Matsiyaw klen na lash mafastigi kat. Inakkay kat masak na maulo. Na fin kat papangingi kagatakola. Nakmanas. Kasha kat igestam donin siyas. Sige mapay si waslom. Kasto makya akkay kat pe. Na matlalal fungina kayo mamudulle. Kumematakasik. Sang nuktuk wala na lom. Tasowa kinosyo na yurum. Kisip kanya. Inana kim falakonal mamosis. Nakifino transfiguration. Kimedo singalit kos. Inoya siya naman falakonal ma Elijah. Siya patay mano na soak na yurum. Ilos na kayo masak na mool. A rapture siya nga sikya ko. Ilos yan na kumang benugdugin wala na mo. Soak na kipagan niyang sinosyon yurum. Kasto miyak kayo kat. Kadinasyo resma. Kadinita. Ki plan of salvation loma. Kumako la fall na siya. Kikacheck na mo ikfinvel singe. Ikesta mandash na kimapay siwaslom. Kaya siya dalik natas na kayo. Dahil sin deputatyang nagi katasik lalil siya kuluklan na matakain di pinalatalik natas siya. Uniya pisayala. Kat nga siya isyung gumin ko sayala pe. Inkenek lalil siya kuluklan na liki social media ka artificial intelligence. Hindi kaya palatalik natas siya. Kat kaksyagan gumgat papa. Kometa kimakatas kaya, kometa manos, when gumurikatle. Kometa pe, oyang alan manos, kaya si limitation makatas kaya. Kaya physicality, functionality lan manos. Panangat pray na assume, kaya miraculous healing lom, ingan sikyak, inu siya comfort na siya. Inakfon yagat taliki Elia magatsyun. Shamatal game inkain onwala maslan kidney maslan travelet art ka cancer kanin mas na kewa wanakikom akmulyak pe diksinal chairos nge Kafine elsiama deform bow. Umakkalimi koluman ki. Kat mishes yung kat papa nakmanas. Moit pes lash mamdage nursing home. Moit pes wiyash. Tamash kiyash ma ash ke emergency room. Intensive care unit. Kafinin lomsi. Walakin manasla. Physical limitation. Kat pray na siyum siya kikashalom kat papa nakmanas. Restore your health lasha. Kat nga siya siyumoyingi. Kumitabi abisindalik natas maash pe. Nom kelpos. Nakmanas kashalos. Ilosin kain inspire kelbol Silas. Kikaul lalos. Ilos tetuin kaksyakin gom. Iloson pray na siyum. Ekom sabay malibuven lom. Indagat talala sinin kos lalos. Maingin akkay talik nata siya. Ilos mamata ke probationary period la. Ilos may kalas. Indulukin niya mayla na kinimnim. Ka nag-TUI class. Ka finip victim banal. Nakmanas. Kasha talik nata siya hindi fosek. Ines na nanak falet ka nanakin fosek la. Hindi siya na amin wangan siya. Ayin siya kikaslom. Takumin kain work in their life. Manifestation lo min sikyak mo lalos. Iklalan mo lin sikyak. Kat pray kitalik natas mo patatyang ba naki homelessness kipel siya ingi. Pela o kat papa. Kat nga siya kikashalom na silos pe. A fin ne kat mamdalin lom.
siya si masya uma pelakun kakatreni kianin matala kirenla kanin maingi kewa kat ngesesyung gumin kasha ki financial struggle ko iya na kewa lagi kaspelos met kol na kewa kat pray ke dawar grunsin na papa kasi met kol keu fin nage church lasha ine samla ash ngon si fan ash mano si fan ash kat si fan kadinte ak mongoy division akatin shukoye si magatin massive fan in mashbin kalan sa plasha naknas kya met kolash ingan liyaten ingan pain nanak inliang katin mas met siya na vinena elos siya shiksin malik kat pray beki oye makataglin pe ke social media ke rek malanay smack tanin fong met lasha. How would Jesus have done it? Nanak manas kya siya met kol lasha inte nam vin met milos karangena alos in kain ara oena ki compassion and when na dum siya de tuoy in karangan sip nata kat kulo malap ki kaslong takala na kay kat kayo wanang ki fashili klasha kat we fakak lem the lag la pa Jesus Christ when kulo si fan na dum yata kami siya tukun len tolo el molia inakalim ye kolal ay ingila shirum lepo leyot get tron long in kain sham keslasyon ako katle takat na gaywan kay na ako la nagitakalong kat kulo malap na siyum kaksyakin ko lela ka lang takotin ay sisinsilan ng dalomin wikat karingan kat amen kulo malap takali ke skon ngayon mo kat kain syuba na kalemi takaklawos kayo kasalawos ma aski len misingi afinga kan jiskon ngay langkali ta kanila siya nang asposa faklawos kayo kat kayo ang jilbe sintang kasikat
In paradise, in Sagaplong, Linali.